ина бардоро S25 Ultra, S25 Ultra телефон састаниш девона яка нархш 1100 сомон. S25 Ultra 1100 сом. Телефон ягон камония дора ина. Кама как истифода бурдагия 10 рӯз истифода бурдагия. S25 Ultra 1100 мина бардоро кадомтон мехарен доставка бепулай. Таиланд ҳайдием солтай бардори оригиналаш қиматай медонихтум. Оригиналаш 10000 12-13000 сомонай. И Таиландаш 1100 мина бардори кадомтон бигирен доставка бепулай. Астаниш шуд ки хеми қапи катаги мекни мегари дием солтай Таиланд 1100 сом бардори на марҳамат кадомтон телефон харин доставка бепулай 25 шаҳр на вилоят хатмон. Агар кадом мефурай магазини мо бигира бозори Фарвон дукони 84 бия телефони арзон овардагиам. Бо телефони беувам дошта бошед телефони канатон ам битен болоштунтен хеле ам мешава. Телефони истифода бурдаги ам битен болоштунтен телефони пачка тун бардо марҳамат биин. Аксия кардем адресои мо шаҳри Бохтар бозори Фарвон дукони 84 дар панои худо бошед. Инаи свеч ҳам ҳаст айда тадо ина бардоро. Иша ручкаш неста. Дена. Ишам 1100 мина бардоро дар панои худо бошед. Лайкора бизанед, подписаться кунед. Ам видео паша хел бардори нархи телефон бухова шава. Ҳамаи модел телефонро бардоро овардагим дин. Фақат беш мо вибр кунед. Сума битем бигирем брен ба нархи арзон. Кадом я телефон хая наушник без проводной подарка бардори на бин марҳаба. Телефонро тамошо кунед. Телефони пачка телефони канатон ам битен болоштунтен хеле ам мешава бардоро. Дар панои худо бошед.